sanitary pad be on the board. The way you proudly made in Ghana. Where you secure sanitary pads, ladies, we are secured. Ya wa long and a extra minty. Na ya wa pack no eshe maku dumi no. And a secure sanitary pads no. Ladies, we are secured. Na with them. Eti bomadia say ubeti me ayana kama pa. Na wone no aya juma. Secure sanitary pads there. Ya teneswane ya sorry. Mo kumase no. Monko mama excellent cosmetics. Wo edum PZ and akwada so estate taxi station ho. Obetimi afre no 02438 says 2158 02438 says 2158 na with them. It is secure sanitary pass. Oba wobambo no. Secure sanitary pass. No leakages biya. Secure sanitary pad. Ebema wo menstrual flow ni bibia ye boko se heavy anasa light ubenya mo de. Se wo di aduane ye ne hagye am ye di fufuo ni abenkwan bi ama 21st clinic fo ahye wo mo papa. Ka dem so munya botre be kakra be mo bi adi. Enti hagye special local foods ne obi anim se wonam hatwokwan no so a baby a transition won washing be kese ne wo no sane kwase wo ne kohwe tomatoes ye de aduane na de be ka kire me kohwe jenne a yetimi yiyi ho kohwe so obehu dia probi demu a enye se abonte aduane nti na aduane wakosesa meko ni tomatoes apro kohwe ingredient a wakeka ade egu pan mu a obekeka blend e na wo de kohwe blender no kra wo de blend no enye wo obitimi de koni kanika na ni kanika na emu ofi ni e de yam meko obi wa wo se me abonte aduane watam meko na guadiem apropro na wo de koni kanika kohwe se de hagea esi blending aduane a blending ingredient no de konkonteni apremprensa ene banku ne tilapia ne okro soup no ene toza afi ne waache ne jollof ne fried rice ne pizza no wakɔhɛ na hu se de esitie weekend di mo amodi mo birthday mesra mo munim se na ye holiday ba ye SOMPA de holiday kura ye adwuma na holiday no na bia wo mpese na obenu aduane wo pese wo dwedwo ho asɔre ne kwa hagea ana wo de free delivery guy ni sesi a 024 63 59921 024 63 59921 offer delivery guy na no dem hagea special local foods aduane papa efie obaba memo akwa aba o AKOSUA mejo so ebrunhia na bibia boko de onyankopon ntime ya no so na kasa na chami no kasa emu ode eni te wo wese de asi agene na kan tete no baka se yenso ana na ye wo o my Ghana mu hasenum na no mind se poka pika unse me kan sem bia no pa ne se ebra Mose any Israel for nam we dan so omudu baby ne sukom de wo mu sure and omu hu nsuo bi na omu so mu kose bi se nsuo mu onwuno ye fa ne mara and Mose esugu nyame se oh Erade hye me nkrofo ro se dia na da wono fatuma wote ahanhan bi na fatu nsuo wode tuma na nsuo ne teye afa Israel fo num ya nsuo na tie sa nsuo no a Israel fo num ye e wo we da na sunsu bi nie kasa mineral water kasa natural mineral water ebi nie de nyankopon mo de ahanhan kotu mu no a sure ete wonum a ete se de woni Israel fo nyina na num suo ne pe e wo de natural ensu a wonum no wanum ne ye kwa wutimi nya typhoid sanity eti kasa natural mineral water de eno ne ye kamfo de ama obi asese wo mo baso omo na Ghana fo nyina agye atum obaba ne nso ye ne kotopre bewie ye se kwantinti bia ekopie kotia so ono ana kan wo se mene mo wie ne ye ne be wie so no be wie ene ye ne be wie na ene me hu ni video bi na wo su enti me so me hu na me ra ho enti me hu ye na me ani so firi me ne ase ba na kwanya ofa so ana wo su no minim se na no kon ne do su se na wo ye wuo se bonsam bi na ebefa nkola ne bi so ma ena no wo su la yo se sen yo ena me fa ne unim se da bia no mo ka bibi se bemansu na mpacho wo hin mi musa wo ye bema sin Yesu dabi na Yesu suin enti na mi busa se John 11:35 ena mi busa se sansam no mo ka se bemansu mesesa wo ye bema che Yesu wonye bema nsini Yesu enti se Yesu su ya wo ne ho se wonsu bema bia betimi Yesu anji nkwana mu ana de ono bo soro ne asase no wasu de obo university kwa yedai wasu de wono wo bo nipa no yedai wasu na ye ne Yesu o Yesu ayedi so SOMPA kotopra wasu na in the garden of Gethsemane Yesu shan senu ye said ye sitie te said ye eyi kotopra so na senu ye
na wo he sa wo se eja eti wey enkebe ya eja no so se mensa ne tina cross on de obekọ na ho na nkwaje wo mo bone adore wo mo se no komo yi ho na enko wuo enye me ne wo na wo so na ase me mamra se eja nke eti ho na abofo de da ye fom eja kotopre nke izen ka ate bank ena hasie se udon kwala udu ti beji achema udu ti akwaje achema wi a me nya wo nen nya achema asenua no wo besoa eti yesu owuwie no se misu bedi bechi aso wo de eti kotopre so ne de oyine yin so so de misu wo de ena obi aso no de ne ye de ko eti yesu osuwie no pepa na ni woni suo atiesi ase mo famra mo bebo me mo me minim se mo betete ntesu agum so ye mo ye bia mo nye me mo mmro me na me mantampie ni mu no na me benya ya resa mesu ni mu no ena rechichire ebe free maba asenua ne so no ena nkwaje ebeba eti wusu na de na ema wusu no enimu na obi benya nkwa enimu na obehye wo ho den no ena de serie bi bebre wo eti it is normal for you to cry emom say wo cry we are say the yesu pusu ne ho no o say afede yesu awie what is the way forward say usu wi na ho aye den na okọ wani ai say yesu osu wi no say what is the way forward manemra bring it on eye how manemra Satan bring your words asem okay Satan bring your words I'm ready for it anti yesu yeah also sometimes me mom dey say na ye me dey but any obi a me misu wi na menya energy oh sure it's true misu say o ma misu obi bi ho a due oheneyere due ni amane hunu no wagya no kwan kora eso ne kire say ade ne mawie owie enya me biem tetelesta etu so ne de wonya ma misu a because menya sunu wie na me pepa ni su na me pepa ni su a ne matema bisa say ade ne ma misu ye no ade ya sa ade ne ma misu ye no wo ye hwan ma mi musa no sa te wo ba say wo ba eliminate me eliminate you beginning did you wunya me ba wunya me mpre ube yi mefiri wa fe de menya nan ai menya nan eti yesu wi a ye ji ahodi free sum eti nyankopon se mepepa woni su nyina I wipe away all your tears na so ohine nyame nim se ebesu sure na konim se ebesu anko be ka so be pepa ni woni su ni so be no be ni so ni wasan nyame na wo boy na wo su onim se ebesu sure to say wipe away all your tears eti na ye be hwe kotopre yesu su wi ya na de aka nyina ye serious ye ba be hwe kotopre ma ne hunu part 1 and 2 na ye de awie de nsem wo ho muntie takwafo etie yen e wo sompa 101.1 takrade sompa 103.3 techiman sompa 106.1 ena nkranza sompa 90.7 sanso na doma sompa 101.3 FM so eti adafopa radio wonom of France Paris wonom so asom kaye ho Facebook no so na ya na wa share na do suggestion na so message da opesa de ba no abebe kenkan e de ama America Sayazik wode ne dia badada na adodo na so etwetwe mu de nti so fa wo de bra sompa 106.5 FM Accra sompa 106.5 FM Accra anasa sompa FM live YouTube na ya kenkan ama won so won sa ka bi di koda no ya sompa FM TB na bibia nkoso emfama kotopre ne nsam ne obewie ntima ako so muntem ne no enwie man ne no adan ya obewie obe ah ne de nkura na fe no o ma fe na se okofie o ma fe o mu papa papo dende papa kotopre me mu akwa bo na mama papo dende ene ye ba be hwe kotopre ama ne hunu part 1 and 2 ne nyina ne se o start a journey akwantue emu awrehodie emu su emu atete ena emu loneliness emu depression emu uncertainties emu fear emu atemdidie emu ena age ho mena emu die na ope emu abebia chiwo emu abebia chiwo ni apeto ayabobo ni apeto ayabobo ni nyina no ebe se yehwe eti yen start akwantu no kotobra ma misa ma akwaba ye na mame na bibia boko de nyame andom boko da be na abeko wo squad no ho ne munya ni mi wie dia fe no ma wonse bani matire nice one ene woni mi wie dia na se na wie na se ekwamu ada wie dia na ma wonse na woni se ene me nwanwa se mata de color hye me bia bi na hye wo etie fo mo mehwe ayi Facebook be me ne kotopre yeah because baby kotopre wo da he because baby ada ne baby me nanka me baby a ni mu wa pa o na honhom na kasa because atare a
Otis yi say commission. Me ko ba ya na me see that me share no me shatari we. Sir. Auntie dey we na nka obehye. Dabi. Etiefo sa obehye na me so me atare we meto no kwasiada. Okay. Ene sen ho. Se me hye ni fiada. Oh wow. Eti meto no kwasiada. Eya meto the sen ho Fred Juada bi. Ko me kasa. I mean no kasa. We akasa me natural me no water na. Okwa me mpa ba ku bi nso a wo mafa ko. Ene de be kasa pa. Na ayi e friend say metugu ho kwasiada ntino. Ene the fiada na sasa me hye. Enu akwa na me ko ba bi nka me ya hye. Enam si da we fiada because me African way. Afi de kotopre pie ba ya. The same color with combination white. One also material na green. And you the white. Me so me dey na green na dey white ato ni kom. Etie for me we kasa me ne mata na ti wo. Me asa me ana ase ahyehyɛ ho. Me so me dey me plan ne kwasi ara. Ono so dey na ya na impromptu. It the spirit is one. Sure. Okay. And I'm so grateful for that connection, you know, and partnership, you know. I am not. Na me gajo za no pay me that sorry no my style bi. Se wo bom paye. Na wo firi wakoma na wo bom paye na. Na wa nwiinwi a. Nyame tie mpaye no. Yeah. Sa Matthew asempa tin so yi mun so se wo misa no de be ma mo no. No kure se wo dia ani se wo dia bisa. Se ne wutim dia buru ko hye fom. Na wo kodua wi a wo onwi kwan ye be fa so e be fifi. Na still la buru ni tim fifi ni de. Sa pepe na se akwanya ba na se bibi ni na de to awurade ani ma. Wo bom pai ni wi a kwan ye be fa so e be bam no. Eno enye wasema. Wo dia ne se wo be bom pai. Me ne ma no. Ansa na ye be ba no. Mpaye a na ye boaye. God connect kotopre. God connect kotopre. God connect kotopre. Njuze na no me guys say the kotopre is sealed. Go ya bom mpaye na mpaye na ye 5. God protect kotopre. God bless kotopre. God favor kotopre. Na God connect kotopre. Na ye be ba no connect ni de na no edin. Connect na no edin. Na connect na no edin. Na eno na ya mpese obi anti asese. Eye niema nkiti na obi hu se sa ampanya me ne wo kasa no. Because I've given myself time say eyampa. Say e beduru a week in ne. Yeah. Week in ne na e beduru ye no. Say me hwe the way a niema asia unfoldu a. God has connected kotopre. Wow. Oh yes. Na eye niema mienu. No na me ne otisi this ankomo. From Monday, any day 0543 026259 to ja. Sika aba phone so no. Enu 300 cedis. For 3 days though. But do you know the joy? Me ni akosia go ABOAGYE. We say what's sana me nim na me boro. At half 3 days. SOMPA FM Accra. 3 days. Me who post I see oh free peace FM. Na if an obeko. Me who ya we managers for SOMPA. Yeah. It was never part of the dream. Na nka ho. Na me ba do me nim ba bi na ba be wi. And eno nko ano is a handful. Sika is the last of them. I know the last hour. But the connection alone. And I make a catch what is CCI and funny say, China, ya bankanai, na BBC and Nampotemo. If you drew here, Jeremiah in Cotopre. I will be or he need more, a permanent more. Meaning, would you do idea? What to call Nebia? I dare send your baby now. You will pray. Nebia, I must say, Cotopresi or Mumbia. They have security now from God has connected Cotopre. Anyway, they said, Dama, unu team Nina and Yaso Pa and Yaso and Sikana dear, a beba bibri, said a welcome. A beba maukra befuno. Sometimes you won't say, Obipana say, ya the number 2 jar. Nipani who any improvement, what cono? Because of you our true number not to be called number baby. Nipana cono, was your one and nipana of
na ma menka ba akoso ne emfa nye no so nye se so otia na no no ye na no frɛ no se nse o ye se wa wo mo wa wo we no o frɛ na edi nkomo na o se ono okofa nkonkonte okay na no bag na nkonkonte mo pe na ndinga na nka maka se da bi da be ka trati da maka se da bi da e ga fie ye di nkomo na me ya na me se o manya call na ma me ne se ni nkonkonte no ebi free jo de ko ebe ba nti mehwe na niema me di free nkran ye ba sisi azoro konkonte bag ka ma bag kra be fa konkonte na se say o tie no o we hye se ko be ye mo ni ono wo no obi wo kra go se ska kra wo na momo susa ma me send 20 series bi ma no ana no ye tie ya no bi send 3 series obi send 3 series yeah ena me so wa send bi wa ya de wa send bi o shows ma me send ketua bi na me fama no yeah send series na bo anu na ye 10 series obi so be send be 1000 3 na 7 na kan ebe mu ya nyina ye be send bi nya botia obi ade ne de be ya nyina obi a say the network alone and this time around I've been listening to Joshua's sermon and mitia the Holy Spirit is a living thing. Yeah. So enipa. Enipa. Sometimes umefa phone na obebie na no message na o man is as if say ya she da ka kire ne ya mpase nyame asemba na emeye ne eyi wi ayi ko. Antimi nko. Wonya soma asem no. Misi mitimi fa phone na asem na e ka no na fe me da ho na asem momo na asem mitimi me de na and I know na ma me hu say ampa nkonko no me mu. Because me think na me hu ade na we say we dey nyame na me kasa this message direct with this is for me direct I say be to me sorry direct said this message is for me kasa kotopre ene ye be hwe kotopre ma ne hu part 1 and 2 we chance ye di project yi si woni so no me gili say what face obstacle ye say we share some with us na obi ti obeka say enti we nyina na still awuda so ye eti we nyina na still awuda so pem say be hye nipa no so nkran amada chi bi nyame di dwumadi bi hye ne nsa wo mu na bam eti amanehuru part 1 ye de yo me da se me chia watiefo na ti se na maka no mani asopa na me da se na kasa natural yeah ukwa mema box back wako ame sham now se amanehuru part 1 se nyankopon de ade hye wonsa da chi menya kwanya a me hye da ye hu semo se seminar pa kakraka ne se nyankopon de wonsa na wo ye wa adwene se wonye na wo ye wa adwene se wudwane afiri ho a ubenya hu nsunsu aso Yona story no eye titi asem de besisi am betra am ka ne sisi e na aba mitim se Yona because eduru ba bi ma ba mu buya na kasa ne doso ena ompese obebo bra ena wunyini ena and ti se na last week kan no nip abusuafo na ben me na o omo nti afede e man say do wa bontin do kan afede we de kram de me nkope bibia ena me free nkran me free sunyane ena 2020 good thank you Holy Spirit covid abreso no me wo ho na ma me fo bi no ba e no say chirabosom say opo bi ama na gina parliamentary candidate aye kan parliamentary candidate amano na omudi o maso toto form na no mi megina MP e ma chirabosom and I'm say wow politics with this charity work and politics bem trasia msisia TB film na be hu say no politics na ya na between NDC and NPP nti me gum de me hu nheda nko ye hinsa I did a whole write up the positive no still la be was see negative nasa okay but still no positive ni bi wo ho nti me sai fa no say se ni chirabosom ye sofo na o ya sorry na me so me yes adwuma we no charity work e be connect TV so wo ho menya akwanya no me ade nti sa ade a ene magi atum because ye mo ni monyam su a de ohuru ye nim emfa ohuru ye tiko and I'm kojitum na mjina MP 2020 mjina as parliamentary candidate tano of ya tu aba menya 419
Yetu aba menya 419. Mantima anye campaign because me jitu mu wie ya me akakra wo me ho me de faali posters ni ade wie ya na no sika firi nkran beba sika firi nkran beba cemetery ani hwe amfiri mu ama afi yatu aba wie 2020 me amanwe ne say me status no so akosoro as parliamentary candidate because na yetre honorable Frida na we ne NDC candidate honorable Payo Sopoku no na AMC na me gum abadu part 1 and 2 nti se see ana be say yes ofro taxi honorable minika nti ana me say no na me free hona one of the aspirants no AKOSUA and komodidi my try say be networking na call no hona no hospital say nyame heba hospital and now we mu nche danti and am kuduru ya kasadidi na am say aka ne maka kwa na mko na mkofa me na mbetena ase nti akiri mbe ye PR ma ne hospital no okay me call radio so na ye ko TV ka so ampotemu ho de afi ne maye ne bi bakama o ye adwuma de boa be say ne maye kakra wo me ho nti afi like ebi ehia buku na because that time nya start home permanent no because that time so fiura na gini fie nti nkra ne de na majeja omomomoko asa no ho no mu hia bibi no na ya na me ye no kakra na no kra so no na commitment ni nche dan ni ho bibi because that time na is mabama bu nti majai na okubie branch whatever so for be ni building na ni mu na stores na ya ma me koye manager wo na adwumayefo na ya fa o mu no e wa ya no pa ya me ni o mu di kasa me wo na ba ko ba e no se manager nkomo sei ene wo ho na asha me so na bibi ka kire me se me ni ho nkomo na me se okay let's go e no se ne na ba amani gold ane na gold na ne na ba de amano no wakofa one nana kofa afiri wura mu ha ba fie nom ne ade nyina bene nana ne se ontwen kakra ansa na central region ho ba bi na ho komodie ne ade anti sisi no in August omo ya amamre bi nti ne nana se sata ne duro omo yes amamre na afedie otimi sisa sika ne bi nti sika omo de be ye ho amamre no fortunately for me no minya pictures ya gold ni da ne nsem ne nana no ne nana no video ne ade na m say okay mi mom de mi ndi sika ne be ma aye ho ne ma no na mo medi di ho nkomo because ye be ne say sika bi obi ade be ma ye bia no 10% of sika na nipa kro nde ma ye no ye de be ma because that time gold abu nti na nya da ye betima tua ena aja me didi tutu season ne sende ma amanfo na madam fo ba ko US ena oye se oye interested ni di nkomo ni madam fo yidi hu nkomo ye kasa ho ye se me ni madam fo ne ko ne nana no ho akura na se bibia kire se ye no kore bibia kire se ye no kore okay yakoto dwan o ma ye ya mamre ni ade ye ya before asema ye kan ye nyame soma sema you know say go do there is hard to with blood ni ade afa dia fast forward dey dru ho na afa ye nya yi a ye ya mamre ni nyina wi abrewa ne se ye ntwen kakra my tatam no so ye nim say ayire so by 3 months dey nti ya she my ne say by 3 months ne dey the sika no obenya with the interest afa mfimfiro ba bi man no kura frabro chire ba ye ma ye hia o kasoa timba junction o ko ai camp wa ya didi nkomo nom ne ade niema ye fine prancer ye be ye ne niema obi a tiem ye ne de afi di abrewa isi entwen ene ye call baby ade na eche ye ko ye ne kakro no ka chire ye se e ya mpase good no ho ne mum se yes maame ne ti ase ma yes san good na ayire so 2-3 days maame ne be free because maame no has to sacrifice we no anase we see enyo obi ma ne sacrifice enti se ya nti ase maame na amfa ne pe anti ase ama wan fa ne ono antwa so a madam fo no kokoye a
Oba small boy. Obetimi afrim anase bibi fufuro bia betimi asi. And I'm catching and say he should relax. One, I didn't walk off free waba. And you say what Babra crowd because I Babra na Bruani wua. Oh, quack 2 form now, quack ye be asem. Where should they walk what the amount of one now dear quack. So what is your problem? Fear so when him. Aberwano soon a near free crabet on now. Yeah, into your buy time kakra. Sikakra ni no nti anke se nke ko fa no betra enchen ane e ma ne feel life kakra. Yeah, because me ba beti sa ade na se wuo na form sa Yesu nko an na wetima hu se me wu ma one sa we ona na fo ni bebre o a omama omo de aka wuram. Yeah, but o de ona na etimi hu se o de ama o de a ona na no ko ni papa edidi nkomo no me ade a afedi ade cha na eche madam finimini ya kum agene sika okay nti munu ho na me ya no omo connect ene ade a nti mu na me ya na me se no me da wa na ba me se no I have to come back because me sorry ankora no sem na fe de me nye fine adwuma kora me ntimi nko na me ya ba me mu ana me sanse sa me ne ma na me bai na me sambe sa ata mu kora na be start ya na fe ye dan because ta ma na me kiteska me nyeska o na fe ye dan no kakra kra because me hu se enye den a outcome mame me de kora de masuma me nimhwe 2nd January 2024 we are better. Me wo hosa na mete kwakoko. Me pie ya police for me ensa. Me no kitatu ba akwa kika hye. You are under arrest. Me under arrest. My den. And I'm here and I'm kofa tareshe. No kra me kofa tareshe we di machi kofa tareshe na. We ya no mo de betina kam. No mo de me call yamfo cell. Nti me kodru se ho wiye me hu se de oda to wanza me hu se e de banka bagu nsa na abompa ya na nsa na shemu me kodru yamfo se ho wiye na ansana ye ka ade kode amaye na akura wonim bi ntia na me se me defrauding by false pretense me see me mo be good na me se me na me gold me wo gold me I don't deal in gold nti kwamba se na me fa me mo be good na we are police for no say no see here ya report no free say headquarters so say signal ne ba sa no sikati de tente bia sika bebrebe bi o e de me ko shame ade chia no papa about 7 o'clock and na me tika ma me ko no e de me from Yamfu straight to Nkran police ni ba ko ti me nchen a ekitatu ba ko ti ekitatu front order ho na driver ni so okitatu na me say wow na oni made ba ko eye me de eduru ba bi me to na me hwe sa na me say wow eduru ba bi eduru kuma se traffic ho a ni abo you know wow mumie me de kotopreba mumie I try to see positivity in everything that happens BBM nti na ha adwene no me ade afi me wa na ba me musi akom na me nti me nya akọ me started say me ye few course aba kra because obi ani machi am free sunya ama nti ni ba ko na me no me ni mo kran no me started say me ye sa akọ no nti me ne ba ko ye me explain no na me ka sika na ewom 15,000 Ghana cedis so sa de we ya chi me wo no 150 million titisika 15,000 Ghana cedis itika gold ni ato ya me say me catch no prince say 150 million ti ne ma asem ne ye hunu no and get gold no wo to ya de na kamo benya no da bi ni pakro ni sika ode ma ye no kamodi ye hu amamre de modi amamre de 15,000 nti ye be ma ni 30,000 senke yetimi ye ya ye dan kuma ma ni 30 na minim kwa ofa so odi nkomo no mo ye nti mo hu ni se e bi sika kakra bi nti a kire ya yidi sa nkomo no hwie de ko ye di kakra ra se police ni no yeah ye ton kati o ma chine o ma totone nkokwa wa metra me nchen biem no kwotena front afedi me sure say wo hu say asem no ani 15,000 de no mo ni abere ho sa because ni pana ko kan bi kakraka te say de ama ayi no mo koye ni sika kakraka afedi ye bo no ani ababa bi afedi ya me true statement me ka me nsem nyina na me ka me nsem nipa na kwa fa foul be say na me nipa ni san ye no charity work ya hu na me ni san ye and no so person obo am na me say oh that's fine nti nkomodidie ma ono so plan say da chi bi oba be ye MP
won Kintampo South. And I'm saying yes adia. Me so submit nyansa kakra me wono me de beboa. Enti they say nka ne holiday say yan organize games bi okrumo. Nkramofo ye chiriwia na papa kete ni ade. I have all of them. I have pictures. Oh, COVID the ba ye was sending me sika almost 8,000. Koto Veronica bucket. Eto sanitizer. Eto sa ani meni nyina akocheche ma schools no. Ni nyina ne say ni din no obeye adwuma no wo fo. I was see na page na obeye primary sin ne say we na. That is a popularity no ogino ma nya say obepe MP na ntia. And say sika o sa wasend ya meni nyina no. Odi ni nyina aka sa 15,000 no. And I'm catching CID ni say me I am a man of my words. Me kona me kwa kodema enhame. Because papa na me feel say na me ye. Na emom sika o kan wasem ne de. Say ye go do na sem de a 15,000. And na me nim say be di me ho. And no wasem ne yenka. Ono so send in ne de. Me say bruchiri de o send this guy obenya we no. Em ono so kwa MTN for koje ye. And I'm say so check the date. Nti achire ono tie the way ameka say no say ampa ono ne ka say no confirm me after 2 days no mo ma me be onima police cell and am fan confirm na eti asese me sa dia me ntua ne sika ma no ene ye ya na ye call back me no ani ntua ne sika ma eno an ye wi ya na ye wi be me mpotamu ho de e ma ne koye ti say 3 billion 4 billion kotopere na fide ni kruwa ye ma because the kind of niema me ye no kroma me so me timi ye merewafo ne nkokrafo nyina mo mra me ye party obi am di no nko majority say enya children's party and se me da sole na idea ni ba metim kwa se me pese me ye ade we ya me ni be bia moa ne beba me start se me tu anamo wo se ma ye awie bia nkwanta prisons me ka banku koto na ntwinam ye nkruma fro ye momone o momone to ko ni bi no e de style bi mi ama ye aduane na ye de fanta ne niema ka ho e de akodua nkwanta prisons akocha ma prison for na di na me ko prison wa me ba fie me re ho bia nipa inmate 168 no omo mfie bro 40 enuru 5 rantie nkwa ye meme goyi ene ma no wa munya ware no mebre meme na gu prison mame enti emani ba bibre started how am able to do that and me be a Facebook yeah me free say nti wa na me ye ya me ka kire police ni no tama ba kono sorry na me se me sire me phone onye video mame ti me free oba ya na me say no I have to tell the story ni fa bibre frefre na den na me say no nya wase ma futu efu sen hwe eye me and I run to women sa na me akoto Facebook so what me nya sure say be mama ye titia ana e be mama ninkiti aya akese therefore enko ba bia se ne wo hunu no ani ye obi fie ne ye ese obi fie na me ama ye me video na me abeto na ma tworo ne se ne amepe enti adoye hono ne ebe ya niema mienu dwane a me dwane free me ka se ma jai se adwuma no ati se ho asotwen o ka se wunya biem me nya biem no Johnny and I'm passes because I can no man nyai na man ko na enka sasam na ntome I say ka wo no ma na ti wo nkama nye odi nkrofo ajapade ko mo mo na nyame sesa o ma mo ajapade a wo se wo mpe minim ko amatwu asane waba ai wo ko hye ayi kura mu a ayi redie nti onim se Jonas se ma kai ma me ka se ma esere se abo na wo ko hye ayi nyame diri hye ze friend se densu wie ena ma mi bia papa bi a okọ Sunday school we de mia menu akwa me nkomati kese na ka kire o mu ko Sunday school no no shada Bible study no won shada enya ade eti o mu ye no o ya ne o mabusa nkola no papa ya afra na ntomasi ho o mu se nkola eni mpanifo aboa ben na o mini Jonah no na papa na okrakra ntuma kakra yawa no asori agina ho yawa we de mi wura so for panyi abo no a omini Jonah no o se chichirim no kura pa wo hwedi din a denchem wasu we di din a na ja papa so panyini
our front line because daddy what you obviously Sunday school papa you hear that na no na bit make am papa pediat say afa no for yesu say na kra na je kwa bible we afa no from toma asore Sunday school teacher sha aboni dia now tell story ni dia dent any confidence our the kind obi tinas for kind of confidence here I got to bread here no John na ebi na ye wo nyame se sabra kone never na ko hen kola no nti achiredu ba bi no e ma e be motivate me an say nti na make says me ne nkra no ye be wu mu wudi mu ya me okay like obi a wutie Pastor Chris pa and me ba wuo no de ne who like a one ye betina one ye betina good nti one ye be sha me ni ba bia it doesn't matter how bia na ebi adachi nyame be mu atremu a ane eno no be ba but I was say yes ade na me ane is say wo wabrabo ene say me hwehwe nkrofo ma o hwe ya te si ya na ba be gia to say nkran me ma wo mutimi hwe nkola no no ma tu nkoda na deje mu no wodi enyame asoma wo say si e be ma nkoda na be street boy street girl na chire yi nipa boni ni bia kwahia no no ma na drugs ne de wo be ma na hia wo because unim say tira me kasa nyame adwuma akola no say wo anya obi onenam ho no obi a wo access to the child akoda no de wonye mistake ba kai wonu say akoda no wonam ho no say ni wo access to the child akoda no de wonye mistake ba kai wonu say akoda no wonam ho no say nipa boni ni binya access to the child that chi bonsam be yisu akoda na be hawo because oye kromfo ma wona it is say ebe yese kotopre benya access to the child no dia akoda ne be ko school sure no be che ne nyame asem no be ma na duane adi na akoda ne ka se komi di mintima mi ko wi ade na akoda ne be ko na nim minima brantie bi a obi phone no krasa na enye ena odi ato ne car for mama work na nim wono mo frɛ was dashboard no nse aya na mo de ayi hye wo sei no sa phone ne da ho nti abrantie ne hwe ha na no wo se eda ho prono no so ya lock no hona de bo papa ye ya wa yi phone no aseka na hwe na yi phone enye yenyina ye tie sompa ya cheri so nke be kunu ane nti china se wo fa ne se akra no te wo ntamu ho no on fa ne ho na wo banti na wo show wo kwa ntamu wa na mote ya obenyini akwa ba nim se papa wo efie sika wo ho no wasoma krom chino beba be wia wo ya so be wia wo kura keke no kodia nka praise the Lord se kumbi kura ku na make nka praise the Lord nka praise the Lord be uti enye yi a obekum ansa na wafa de kodia wo fa oh mame nti sesi ya no se adwuma wei kotopra mani hunu part 1 then part 2 and me brand good now part 2 as still I be we na no yet ho sa na me yes na ya start school August nkra aba na me ya na me no afi kwa wiye nti yenye party party no so me ka se me ye no me ho na ase ni kurumu wakakra na me nkra bebiri so omu kuruma omu ni me ho no but still I nkra no akra bi o susu anso a o ta no so a o yamfo na no atibia no nim kotopre ane nti sadia menye no children's party me krom ho afi nko na menye for the past 7 years Jesus for grade school bia me party mom because hai krom ha akra bia wie Jesus ne ma me akotofo ama no ya ye bibia ama no kosua kura unya kosua obi anto kosua kura ma ade ya we school kosua uti anye ye unya bi nti I try say other wait my risk nti party light party bi na ya ne sa nti party de mete so se enye party ni na me ye party so bolo ni ye 26 December ene ya sesa ye ne ma ko ye party o susu anso the backgrounds oh ya to oven bi oven na ato pie cookies ne ma ya ye ni semsam because me ye na me say no say dem kra ni si do so me ko ye biscuit se ma so be ye she nti sa dia me ko pesam
amempe madwiri na SSSS for ya me amenkra ya omawiwi ayi home konso yi ni egu na ne yeto be mu ya ne se number ne ya na ye dodo e na me nso bi hu se bika ebe ya sense nso because bika metimi asesa de akofi a ye sole a ebe fa ne se mojadura no pa awi anwumre ye bidi ovia ya toa no me nim se obi hu koka ade na yichim no se ye denyo afi ya ade na ya lodu agu ovi no ena me pamanchis ni wi ansa na machim nti ma pamanchis na me ba bechim na wom me pamanchis no na wom ade na tija jirewo fa twanso wa na me nisu ye me style na ne otisi ni sada na otisi so unimu hwe afi wo ha no we di aba mo fa nchiri mu nsom sa afọ ne de in fact o ma mboa me ko wani ena omo ye no fe efo ni bi se de ne hwe me di o atiefo nti mo nhwe wo atisi ye hospital once enye system nti de hospital one answer afemi wo na wo ye se you know birum si ni anwa eni ho na ni akopa anwa ba because manim hye me nsa ho ehye me SOMPA FM ena ni ahwa me ye ya say we say me gina me na so because me di agro so party ni be say enti eni me sro mo hwe na nya teacher for no me ye ya mo tututu niema ba ko mienu aye ya na mo so okay se bibia wo ho niema asete still la mo regulate ni ye mo ntum bi ntu na fe mo nsa nto na fe mo nye party no ni je sempa e wo ni se party no so course so fine egosi ya me ma hu bi ma nyi bi afi obi a me ye party no me da hospital asante afi beti ma ko hospital me da hospital at once we within be 1 hour ni abomi so be 8 me ho hyehye me manim me ho dwan me je afi de ma hyehye na wo ba na me da ho na ase unhu se ma hyehye me obenhu an se ase no an se me da ho an se me da ho enti obi a meye party amankrofo ma no na ade bi si ade chi anopa no en mani soya ni ni wode me wo na me ti say hey nkra ma okoi nsi ye hwese kotopre onga zo mo hwese kotopre na we anesi ni no ni me wa na mka say onye omra na unsa na honhom se mame atiefo ayi kotopre de say u person story no ti ase na wa Facebook SOMPA 106.5 FM afi na enkura nketu a 5 be ma no um de kura de hye boxer che say enye official adan ya nura no mu hu say me hye ye no mba behwe me and many soye afi de ma hye se ya wuti pop sha wonsa no afi now me the next aduma de na mintimi se nya me e ka se betina reduce SOMPA nti afi de me da sorry one time na me sorry na me afi manim afi next one before I send a miss no ba ko eno mani achi nwi nyina ahye mani nto nwi we nyina ahye ye me hwina no nwi nyina mabodwe se ja tom ni nyina bu me de be safa ne si ana ese proper nti
me so no pa me sa ne me ya as a hand de ne we be sa yi haji afufo ne abenkwan me nya ni ye ne mentimi ye fufo ne abenkwan so me se kwa mema obi o esi mema o ayi fufo ne abenkwan correct ai mema ba ko mama oba no so ba ko oti so ba ko but me show fufo ni na omo show ne Facebook betimi aheba me de me sha e me ntimi hwe na nipa be koso aye na dafo ayi anyenia kopim say we are Thomas I think say Thomas hom no so because as bi o because still no na manfo be bire fan say kotopre ni settings there omo je say bia e wa shada na wo yes because kotopre ni settings there nti no na me kotana nti sa sun na me su no I wrote on top say enye hihye amahihye no ana me ho na ye wuro na ye kuro no na ema me as a waro awie we dey kakra enye no na me ye bet me share free sa last year January na second way say video na second January 2025 na afi pepe na police for be chi me de me kon kran no ena na afi pepe na mete ha me sa so masen ahye etina ma wura ho but me show se a ho ato se nya me na me ka se mahye bi bia nu e kire se mahye wanya ska bi bi drana da bi manya ne hwe yo be me si nyankopon no ani nyansam no ote ade na me na se da na mpa so no na se me nye I don't need anybody, any prophet or any say tell me. Me amini because mommy senka ankoye me. Ene koye me nkura na bia na ye obi fofora. Nka nenke ya senfo foforo na ye ka. Ende ene kura obi bade. Nna nke no so achi no so no. Bia nka ni pakoro na nya ne se na me nya no. Oh, cylinder can see over 4,000. Me ana me share da ko to say me nkura na yesua pastries no. Me ye be nti akiri kura me ye se me ye kotopre special bread. Me ye ho flyer nyina nti nka ye ton bi a ase ne bi bubu ne nki edi because still we need to do a business baby nti yesua na ye de sua ye na na ye di nti ba sasa initiative na ye wait me ane no na ye ane ko ye igusu a yesua wa ane ye nkakra ye didi a dachi ye first bread wo dachi nyam enyamba enye sky ye be ye kotopre special bread na afia na afi meti wo ahihye NCCA apart from say what you see obi say mark bi da because that time na tarena na ehye me no I na mo say na e bia me de be kaya bibia ni ho e kire se ma hyehye bibi sa ane mani echi nwina na ni woni nyina asefu ene mani mu ya kotwa kura ni mi nsa ho a ayaya nti no nko ano do baby na misi niema na misi niema chara ba tse me ha na woro no enhye da nko sa uti pains ni ane nti o ma me mfa me hunni bebre esan ne de beba o ma ne hu ane be metime gina en ampa nya me no ane because enke yo before bia nka sa me bi kura nka fe na bia o free emergency wa ba abonten Matiasi nka fe na nipa ko fro no fe bibi kura si a ane okurawo ane kotopre se obi wo akoma na kuta woni bi na opese wo yenyame adwuma no oboa obi wa se da wo ka wo hye nkwada obi pese wo hye mmerewa obi pese wo hye awisia okura de bi wa na mama ne papa ne wo ho ese wo muntimi obi opese obuo nipa ase ho edi asem na wo be kan de hye ne nkran Oze dru baby I say eni bi kasa kire mi say e ya mpa say eni bi kasa kire eni de kasa be wonti sa first de no me ba on sa first na ni mu sa obi ba be turu ba betia me ba no say utreni ohome na ohom na ampa so say obeti a very tiny e beba be suit me we say e ade aba be suit Bible na was so beti eni kiti we say e kwan ni faso ane nti se sa wo nipa kro no so wo feel say wo ti sa ane ni bi follow it because me say feel say me stay me am adu say me start sa ade we nsema abang niam amanfo aka
ena unyai ena unko pe adwuma nye ena unya sika wabeye ena adwuma wo ya wo ye ena nye wo na wo se wo ye se adwuma kasa bebre be minti bi nyai yeah until 2020 no after election 2021 ni case na ye na nka enua because eduru ba bi so kra me say ko hu say se me ko ye adwuma foforo bi na adwuma no ye meda our abandon division but watch it ane because me adebia me bia I do it with my all nti adwuma bia me kwakọ wuram no adwuma wura no pe wo mpo ba be pem asem na me ye adwuma no so yie and me ye adwuma ni yie a e kire se ma ni kura be free ho but no so na wo so gite na nyame afọ say first in the crowd na me nyanwu and na me for say passion keke be na nsen na fe de me hu se niema ni so bie ma me hu ni se e yampa se this is what I was born to do. Because se me transi na me ka cho se me ne 65 ye didi me ekoba de bia na yete hwa na ma yes ade no from August up to Samre in 4th of July na se wo ni o ma mienu ana me certify na se eduru ba bi kura na wo yira ho akromu ana mete I know community no me ni ntemu ho manfo ho yira omo a ye be bie school se ye be makwan ye be start first term sa time ni duru amanfo 2 books yeah Bible was so say friend braka kari say duru sa time amanfo join queue a epe book ato wono me see yetimi bie school mani di busumi mienu na akora bi nyanto book nyane ma me na ni time eden a sika ni bi na ni ho be me makora bi anto book da akora bi anto pencil da akora bi anto eraser da sharpener ode man say yetiti ni nyina ba fura but ba the next day obese na nya foforo onyame supply ane I have enough ane o ana aba no madam for bi o Facebook na anu a me ba ha yi na ye first time am hu no friend Auntie Sylvia Ebony Collections me ni ma me da yeah o me post anu send me message on messenger na o de me number man no yeah last year me wa box be insia no de ma VIP pencil sharpener ruler crayon kola na this mame where God sent me should say na mani atata ni so and then I said say wow ento buku da me say me tin ne say me nye suku ni free sa na me tin yeah to so you free na we say kotopre wo wa na obi aba hwe we know ade we know how do you sustain it would GBB kaka and I'm say nju fisa ka me GBB kakra na ka me mati school how ti say na me ka say me wodin kiti bi na ka me wodin na ka me say mati private school na say me say me gi school visa nka de dey si but ade go bi abome go bi amome say me nyina o me say ma me nye omo ankola na omo jida ma tusire omo ma me no nkura comedy wo omo kura enya nkola na dia ne kura nkomaji adi and na make say Roman school ni place bi school ho aye aban school akura ne da so ti fie wanya mfie miensa o twen time be me no nko akọ school no e kire say means ni ho yeah atade no kura e bi o de be sha na mpa bo de be sha de o de be ko school no kura na ni ho enti say me say me ba beti private school na say me school fees even 50 cedis e term kura na no say me nye hwe no I've not solved the problem now me solve it but to solve the problem sorry jare bra ubedura anopa mu aduane di anopa mu aduane di awia obenya aduane di ye pon dia akofia nwumere die enye den a wo amenom no nananom be bibia obenya bi adi be mu nso so amasetena mu nye no saa ne ma no so de ene bra betena fie he ya ye sole a nyemi di bia ye nyina na ebedi ne ye di no enu na ye nyina ye bedi enti na ne metimi aka chiri ba kro no uni abema Jeremiah say wo 200 copies of writing books wow so ko fabro wow o kana de ko aja 200 o kwa ni onyamiti akoda ne so obi abenya be ikra aburu so because say be school September me hia book because that time no ye ko ye promo ye be ko your mom P5 be ko P6 o mom P4 be we nti that time bia no first time nti enye dey be hia book per 3 reason nti odifo Jeremiah nyame anhira wa menti ase okofa 200 copies of writing nyame anhira wa menti ase kotobre ene he wa mani hunu part 1 and 2 ye 2 pe na
Yeah, Accra ha ube na no obi frame so obe pese oba bedi onu nkran beba bedi birthday. Wow. Any ade. Se obi pese obeboa. Kanema di kan di kanema mu hia. Ene de mo pese mo ye bi kura se de wo kan bread ya wo kan very good. Se mo ye bread a obetimi aton bi am e de abakrum. Abeton na at the same time no when you sca de ahwe etimi sustain se wo ye bi etimi sustain na omo so nyame fa omo so de ba no so long as one nkola na eye na wo tete wo mo nkola na bi so ebi be suansa no djuma enti de ma bi amo amo betimi aye na mo amo betimi aton no etora bi kura obi betimi aba be ye ntete bi de ama nkola no na o manyansa no adwuma bi o manyansa no adwuma bi a na omo aye ne ma no na o maton etuba se bedroom rebi no ebi ba na asabeye semina ni washing pa ti mo amu betimi ayisu bi ho na at the same time once and so to be to say so mom semina washing powder ene ne ma ne washing soap ni ade liquid soap no ebi mu etimi ye ede mo na mo hia ene ma ankrofo be mo a obi ti obetira to ho se sia pa de first thing first okay anya da yo wa bi da na nti dan na ye dem no fie na yesi no se fie na na yesan dem ye de school anopa na enwumre yasen dem ya me anim ni se adwuma na me yi nyina na ma me were ho pa e ya najo amasori a me as me ye rotation no because anajo bia me ti mani a me kokko hwese obi ada ene saa we do because bi wo antuma nkra odintuma audio aketa no hono na wa yi na daba bi ne saa we no and eno de ya me anim ni mani nye ho kra nti se obi wo ha no utie na nipa kro no kakra wo no ho no pese obeboa ya me si classroom okay se be yanka ye mi school September no na nka yetima yi school na fi dan no okay na je senka dan ne dia be ye ya dan aha no ne be no dia free wo dia bona unya bona se bona da because no krepa ni se nkura we nyina wo menche no onsu a na kire se common ne no yeah sa akura ewom se obeyare na watimi no aka sa akura esu a na ekom ne de no se nye yare no yare a na ekom ne de no enti aduane ye nye aduane a eni beje ho pa mo anwa di tomatoes yes body beans gari anwa yenya bona nga no de ani because onu nya didi mi wi anu no pipira guro yi na o tia ntia wa men anya didi me a mi ti hey Manuel me wa kraba ko Manuel oh wow Manuel Manuel oh pipira guro otiso enti odidi mi wi a na fe ne aka bia no ayi na fe eno da nchen a enye dan yesan ye school yi die ye be hia exercise book ye be hia pencil ye be hia eraser ye be hia book ho aka de na fe ye ne sa na nyame afasa akwanya no so na wahira obi bia ena obi nso pese o send bibi ma o through momo ana bibi afatu dwana se achi nyame hira obi a nyame hira obi a na nipa koro no pese oboaye a number ne 0543 026259 054 306259 edine beba ne generation hope yanza mosu bi 0543 026259 India 054302625 India beba generation hope bachoi okay India tie for yeah tie SOMPA FM yenu ya bema na yemwa no mo mo frɛ yin na amada Roma ketua bi ensa sendi bi ma no mo amahye bo se obi frɛ me sister kusi afi na bosomi aso ana mse mate e de bosomi so na wo salary no a na wa sendi bi e de ama wo mo na wo so en ma me se obi so fi se bi opese odi bibi ba na ye
Madea yeah I think so the SOMPA and the background the SOMPA of course yes and inti ubia obeso wade a odeba mami o se we bra me konkonte baby obi anya me hira konkonte ni nya ready a benya baby atwere nya de nsu bebo no tam bia be ready bia kan nyina bo mo antade fosufo nkola no mo shantade o mo didi o mo shampabo chele wati school bags mo fa ni amra ne mfa ma wo ne hia ni se woni pakro na firi wakoma menya ne kakraka ene ne bebrebe ne hia ni se firi wakoma mo so enchira firi mu ba and because God loves a cheerful giver sanity and the encourage and God loves a cheerful giver yenua Isaac kwaku kudinde kwaku ho obebo ya baso na yenua engineer Shamaba o se me show my life from Tadi more update na yenua Rahim Brankin Asi show ni live or Center of Ghana Kintampo. Asi mami AKOSUA we MgsmåBORṟ АSEM 4. Nana Mensa K Wilberforce. Was a fantastic education program. Keep up the good work. Ena yenua ama Miki onesese nice nese nani aso. The chat to wasi me chat to we de ma etiefo wo na snipa bi apese odama wo senkran ha. Ipa bi apese wo acknowledge wo mo. Mami ma 2 minutes na fa ye mami. Mbacho yo me da se. Menya kwanya idea na Facebook because my share on my Facebook page. Okay. Majority of the people that have been supporting me now are my Facebook friends. Be biri wo ha me ni omu nhia ada. Nti me fa kwanya iso na nipa bibia waji me adi. Thank you Holy Spirit. Lady B, a friend of Elena Day, or my Facebook friend. She's the first person. Make I say first and I'm starting I say me pursue me one or sending me message or me messenger. No, yeah, please can I support what you are doing? No, I'm say, hey, no, just yes, say can you support whatever what you do every no certain crown was a 400 series. I think 2017, 20. And I'm say, hey, mommy. Just and when you are there, seek permission, answer. The Auntie Ellen, baby, I will be an Yamishra, and then you couldn't uncle do it. Yamishra mo pa and Auntie Sylvia, CEO my Bonnie Collections. Mawako Foods, Chenho, my direction, Yakochiano for the first time. Auntie Sylvia, boy, be brave, and Auntie Wendy, so boy, be brave, and you'll be beer. Wajie dia, Nyamia kana kuma he. Nyamia kana kuma ma wasendi ye bibia no. Nyamia ni ye ni aso pa and nano award ya kokoji no. Makasa ase ne say emma mitimu nyame even though I've been posting the pictures and near there as a congratulating messages in ba na eba emma mitimu nyame de but ade be chame yakoji award no me tworo ade bi say afi na me be launch afi na ise me project na me ye na say ye bi so enti sa akwanya na me nya na ye ne di bi so a afi ne ye ba be ye ne more because me da ho sa na me hu say e wo say mitimi empower nkora 5,000 by 2045. Okay, wow. By 2045 no. Ni menya 60 years. Nti 60 years na me make pension no. Se me bu nkompo hwe ma chihwe me register ma nkora afa me nsem omo ho because isi akora 2 years no wo sisi ano. Enu sa 2045 no no be 19 20 years nti no sa no. Na je se omo 13 ni 12 rende bi ma nyinyine omo akwa wawara omo ye omo adwuma omo nimi nchen nti omo ba foforo omo firim ni sa ankora ni nyina no eze mitimi nya ankora 5,000 enti enya adwuma se ya boma basu bi nti timba be me de na me sore a na me fa na me wura na me bia no bi otie woni mabasu ba bo pe na oje SOMPA FM na no Joy FM Joy News omo program yo omo friend Joy News Impact Makers Awards okay na no kra na meti say munya over 2,000 entries this year. Okay. And almost shortlist ya na ba 100. Nyankopo andom 100 na nakotopre na meka ho. Okay. Omuti so amane ba 20 na meka ho. No be ye final 10. Na nyankopo andom final 10 no.
na meka final 10 no ho na meka final 10 no ho nti na no memende yai na awards no eba so we wo Ecobank headquarters na nyankopon adom category na me wom na ye social welfare no I won that category nti ma susu se na beba animu ya be nyankopon adom ene matiefo ne madofo ne me manada roma mpaya ya bono wo de we ho no itimidi sankonim nti me do bibia ase na be teacher for ne omo wa mbe boaboa kakra mesin fo omo ba ombe ye adwuma omo ye ni nyina eda obi bia ase na afi asidan komma M궈BORහැ ASEM crew any kind komma managers no any host na gaza madam nyamishira o na Onshira SOMPA sunyane SOMPA ho ai SOMPA obo adwuma sunyane SOMPA obo adwuma gidigidi ya de biso onkranza biso onkranza bi otakwa na chechima ya fa baby na enkrande afeni aba Oliver Twist me am Oliver Twist we always ask for more this ade ba kwa me sira woni say o senka me ko sei die kam duru kumasi anka Mama Fukumasi nanka ma twesi wo kumasi kumasi SOMPA ho nanka twemu ansa no twesi wo kumasi SOMPA ohini be hu adwuma don wo nanka adwuma na si eno anu na aboma na ndia ndia be say say awoso na shiki na adwiregu fo na eti Generation Hope 054 30 26 259 ubetimi asende momo ubetimi asende kakra ko bwan kada no nkura more than 65 omo ho anansa ubetimi afre no hye nkran nema bi na apese obagia ni nyina aye nkran hye bibia nti 054 302 6259 054 302 6259 last one wo send dia Generation Hope edin na beba 054 302 6259 054 302 6259 na wodem we omare hye ene ye yenu abe makotopre nkoma ye hyase na wotwe mu ena ye di eba ewieye Madam in Yabema Kotopre ase na ye sorry suina for God and country eba so Professor Abochi e the for God and country ba we ya no num pepepe apemu no na the hot bite aba hot bite we ya na the third service dwumadi no na ye the ababa beto so na enadwin so no all night no so ye the abremo 80 koso ati SOMPA 106.5 FM 80 Professor Abochi na me borrow 5 minutes 80 oheneyere ye ne yenu abema kotopre yene na wie na wotwe wa ye nhirama ye wa hye ye den won say story bi say wotia na won so say nyame di adwuma bi ama wo a wo say na say kotopre kwa survive me na me survive ma wo say ye papa enti ayi ba jeri ba na mso ma pepens kakra box bi amenye bia no na mso me dia support ye de be fa momu ye de be fa momu kakra enti sabeka pens kakra na ye de aka books no me da sipa asem to me sia atiefo M궈BORහැ ASEM ye obi asem ni disi efrem yakosua ABOAGYE obetimi efrem yakosua nsia wote wo hene yire nka sanso na kotopre Generation Hope wote wo monka sede me kan na bomodin akit sandi bi na enhira ene adom weda no so ne bi nso so wodo ho bodondo na dondon aboa wosu bia wo akoma pa bi se wo pese wo daachi bi wote sa ade bia hyase ne dua wo bi die mu ansa na grace ne bi mra so eti bia wo akoma ebi kwa pese wo boa nkwada na wo ba bi force me pese me boa nkwada pa eti na bia wontimi nye de kotopre ye de na wo de be boa nkwada na fa sende no na wonfa mo wo ho no wo mu nyina ye nkwada ne bi eti se wo pese wo ye sa project no na ho nso no 1000 wanya 2000 wanya 500 wanya fa sende me ntwen ansa o me boa no daachi na mesima fa nkwada ne bi wa fa bi be 60 something go eti sende ko na ono nso emfa mo san kwada no eti 054 302 6259 054 302 6259 yada mu nyina se nyame yado mu a na wote fofra ye ba besimo no MĽBORහැ ASEM ye obi asem ebeba ene eye afofie da ba bia wo bia ya hwe ye mu oni na ho menko wura ba bia ni kwanse wura menko beach bia woni mu nsuo mu dware na nsuo akwa akwafa wokọ ya hwe yie
na amanga dwene wo ho na sonson wo ho amanga dwene wo ho sonson wo nim so dware na nkrofo so omodo na akosisi mu a na de wakotena akire hokora wo se kotena dua na se menkoye bi se na holiday obi wuo na akwakofa obi ama ne hunu no akofa kwaso atie sompa 106.5 FM yadam nyina ase.